Umkhumbuzi abayasegezini simakethe sidlala umshumela uManweli Phoyisa eBhakabhaka sifike sithandaze ekuseni athi thakazana umuntu uzoqala ngamaNazaretha uma yengele umlungu agijima e-ofisi afike abuke ngamadoda phakamisa basi ngicela uqashele naqala ingazama ziqoshiwe zikhona kulesizwe aphume sisathandaza hayi maNazaretha umlungu asabe sibuye kusasa belo hlala njalo yemkhumbuzi thasi yabo abagcwele sisensukwini zinyanga izulu siyabonga ukuthi baba uMshumayeli asikhumbuze ukuthi inkolo egoli asiphathe kahle ngoba ushego usuka kude sabe satholakala sesinaNazaretha ngicabanga ukuthi mangilalele uqondela ukuthi asiziphatheni kahle phambi kukaNkulunkulu ngoba kade ingafundekile naseThekwini kwakuthi umfundisi waseKhumbulweni wayema lapho ngitshela khona abamsiki athi abantu banamanga laba bazoxoxa inganekwane enkonzweni zethu ayikho namhla umfundisi ngikhumbula usuku ashaya ngalo kwakuwesine ku-99 umfundisi uthini wanikeza umfana inkonzo kanti sizokwehla naye eThembalethe station yomasha lo mfana wehla naye wathi wafika endleleni wathana ngumshe mama kwamsebenze ngala sathi masifike ehleli ngathi wathi esekhaya kubo ezwehleli yafika inyanga yezulu shawo osethu simakade sihlale sokungena izimo umuntu phela sokuzothandaza mama uthandaza izimo osethu simakade wayebona esekhaya kwamasha inyanga yezulu ihlabele Nkosi yethu simakade sibekade yasheshisa phela wakho siyacela ungekhona kanye nawe athi ukukhumbula cabanga isizothu saka kubhekisana silengolide esibambelele ithi zwile esitimeleni uphikisa abantwana bami bengihlele khonini ngifake ikopahedi awubonanga sengiyamlanda mntanami ube yiNazaretha kanti ufike kuthina kethi inkosi khona umfundisi nje yakho ngo-83 sesibhale inkonzo inyanga yezulu yamvula indlebe yamvula umqondo thulando yiphela la emva kwendlu kamakwa kunesihlahla lapho semnyama yayinikelisa kuso ngangisebenza ekontrayini sikhephe la mawutsho kumgwaqo sekwakho sikhandelelwe kuyena sikhephile emapulazini ngathi nkulunkulu emsebenzini abelungu babiza njalo inkinga yami isilisa kusazi esikoleni ngagcina baseKhidiya ngaphuma kuJoni ngicela ukuzwa ukufunda ukukhuluma isilungu yakhahlela amatshe yathi Nkosi ibusise kwakuyisonto so kulungu olesibili ngavuleka indlebe ngathi ngangizwa belungu bexoxa ngizwe bekhuluma isiZulu athi manje because ngakuzwa ngathi ngoba ngayinyanga ngoba ukufunda kwawesilungu ngafunda isiZulu ngafunda isivele ngafunda isishayeli yasifundisha sengiphathile ngafunda wonke lamalimi ngavula inyanga yezulu amen umsebenzi leyo fanele sikhulume ngayo yenyanga yezulu sikhumbule ngoba kukhona insizwa yakwa Dabo Phoyisa eMangweni izonikela enkosini uthini icela uPhoyisa
baba sengizele kaningi kuwe umsebenzi wokuthula lutho uthi hayi mntanami ngisebhizi kunabantu abacela umsebenzi kuba inyanga yezulu abacela izinto sahlelela bona nawe uzowuthola umsebenzi ushembe uma yenze ushembe uzohlala uyayazi ngo-86 washumayela inyanga yezulu ithi abashumayela mbabulu ubahlokanisa phakathi kwekasuthi ngicela iNazaretha yakho ibe nesiphambano ezimbili ngizokwazi bahlukanisa ihamba ihlale but hayi uphinde usukhala hayi kuthiwa uyeza umpikazi wami ekuzofika ishintshe sengiyekile iNazaretha ashumayela kuthiwa izoshintshwa yini izoshintshwa umnikazi wesonto uma isefikile uyeza igama lakhe ukhonzwayo kwakushinya ngayizini ithumekazi wesonto ukhonzwayo uyofika shiki iNazaretha kanti sikhuluma ngayo sithi bajuze thina sithi abazwayo 14 oba akuthi 14 waqala lithi sahluleka wakwanikeza omama yiwo ukuyisekelwa lithi lawo balekho imithetho eyaleli banda ila inkosi kusebenzile amen Nkosi siphawu kwebandla ngitholi ngoma u212 umshumelo